3 January Tangsalo BJP bodolni wngwi 41 Ampi Nagar constituency wo batainai phunukgwi PK Jamatia nomination dithani 12,000 ni slai phano Lukurok thangwi manjakha Amupur town klai rikha BJP no hamjanai tei phunukgwi PK Jamatia no chajaknai Lukurok nomination dithani no srai phunukgwi rikha 41 Ampi Nagar constituency wo BJP bodol no 99% kwplai wnganani chance tongo hnoi juda bodolni batainai rok kisafano kwplai wngnani lama kwrwi hnoi jok naitonti soya kwrwi Chini Thinang mangplikno বিপুল জনসমাগম নিয়ে এক বিপুল উচ্ছ্বাস নিয়ে আজকে চলেছেন এই অমরপুরের রাজপথে। আমরা আজকে সকলের কাছে আমরা বলবো যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। 41 Ampi Nagar ni bagai BJP ni prathinggi nomination submit khaika tabo sangpai leikha dei jotono khaka hamya faru tini 2023 ni je assembly election sara tripura rajyo o jeng joto tini baksak lagi nomination submit khaitongo dei jotono jeng sakang no kok kwplai dei kok khnatho dei khaksangma kok ya faru bwskang 2023 o joto ni slai number kwbangkuk manai BJP ni jeng kwplai khainai tei wana ma singsa Ampi Nagar ni kaisa hamari kwpleng kaisa kwplai ni mari phainai abni bagai Ampi Nagar ni joto Chini BJP ni luku tei Ampi Nagar ni joto citizen no angkha kahamya faru tei sobani sibaya faru modi ni developing world but developing India wo tabo tripura no bo developing khaina ni bangai je sakthari tongmani a jaga o sing 2018 wana hapka modi ni hawa dak 2023 sing tei bo buna krak khlai tei bo hamari to buna ni bangai jo to khatang khajaka sakta laimani tini o nomination rally ni hoiti sing nugjaka Ampi ni ngai ne 12,000 ni above tini nomination o tamka samil lengkha oro ni clear picture je modi jini netradin sarkar tabok je development no hamjagai tongmani peace and security no hamjagai tongmani abo borok rok tei bustang welcome khainai abni bagi Ampi o tini modi di ano na nomanoni to khaigi BJP ni prathi romani bangai modi jeno ba hambai marogo tei joto bharat borsh ni jonata ni lage tripura ni citizen rok no bang paiplai hambai marogo tei bo kok sare ba Chini joto jaga je BJP ni prathi tongo kwbang number magine sing haino 2023 o sing sarkar gothon khaipinai aro ni bisingo joto ni slai wana ma singsa hamari mannai Ampi Nagar BJP ni prathi ni bisinte taringke amon first this is the first nominated from BJP bora at Ampi Nagar eka Ampi Nagar taklai ni borok first BJP prathi mane oro aro ni mononiti khaika aro ni Lukurok joto khatang khaja abni bagini tini 12,000 ni above rally o engage singkha tei Ampi Nagar ni joto Lukurok nang kobognai hamari kwpleng ha snanani hamari kwpleng sakni bidan sama snanani bangai lama kwbangma koro yagai borok kisa misa tini sing nugo oro nigo kwbangma variety party oro nomination dakil khaimani haifana sing srai ke tini nugo kwbangma party nomination dakil khaipane boroni bobisat bakrei tei first tei future krei abni bangai borok no ke bu Lukurok borok no support bu khlaigla tei vote buraglak tei hamari no bai tebingla joto sara tripura ni hamari ni modi hawa doi thai sara bharat borsh ni lagi tripura no unnoti khaini bangai modi ni je prayas sabta vikas abono tabo joto no sakthari tongma jaga jeng joto pal baksa ke modi ni halok no jeng hapat ko bonai tei bu puar khai
abni bagai ang khakhaigu jotona Chini o hani hastini Lukurok beskani 2023 ni election 16 tarikh ni je election no joto kesang kheranani jani hamjakmani tei kwplai netrito snamoi o hano good governance rofinani tei good governance in this country abono develop state snanani peace and security khana establish kani ni bangai modi ni netra din sarkar te waisa phaigo jotona hambai tei khulum BJP Zindabad Ampi Nagar Zindabad BJP JP Nadda ji Zindabad Amit Shah ji Zindabad Modi ji Zindabad Modi ji Zindabad Mata ki jai Mata ki jai hambai khulumkha hambai bai hambai ko tai masa sarle joto saktari jene ni simi bothang khana scrutiny pai khang khang ke joto janja haba ma fare akon chalo ajao